Enyum bebre ono a oba na me ware na oma me nya adwom na me de boy. Oh, okay. There me yes me ware no ono no ne manager bi o. Okay. And onye mbe share me. Hey. Enti me ware de we ja me sese no 3 years na me nya aba. Na me de eto ade a me pe nyina na eto 555,000 copies no. Enti ye to me nwom no mo se me de aduro na eto nwo na me bo entie atisem hu no. O ma bia me free mu. De obeyi bia ebenya ho asem aka. Okay. So, enti me wo ye na me bo abemo awie. Adofo etiseng mamu akwaba na bema TV on YouTube. So when you subscribe ya wakachire ye papa esanse ensam ne de bebre na obete e wo social media no so. But ha de ye bo mod fansam no echirichire mu ye adema e ma wonya ne ntiase enti sa wo hwe videos ayere to ha enya ade a wani be ha de biarada. Me so betani on notification bell. Now if you don't subscribe, no share videos be ayere beto ha no. Then you know the video for be able to her when you one sign can name obey part of the family, now you grow together. Now, mammy found someone at the my son's and Penisa what tear, ya no webusa. A would media no gospel legend Edward Akwasi Boateng. What on you much a year, papa? Make I can be trimuquano. In fisher bed we are Sunday or penny atonyo. Adam Rikumu pencil, Anna Edward Akwasi Boateng. Only one you know, shall want to us. Eba ne sen empeni se obra to sa paawa ubani wo na anya oda na obo achire na Edward Akwasi Boateng n'enyum tuom no ebeduru baabi no wo hia kwansidia bebre e wona brabo ebi ni se ne ho kania na wona ne te ebo brampo egyaa no ne kasa wo ne japade dodo na wo ni nsa nyina efri ne nsa enkomo ne de wadi bebre e wo internet ne so ma menya abotre na memfasema na menkyirikyiri mu kakra we emfama Nansemu kwa video bi beto abonten ekire se Edward Akwasi Boateng enam stations ahodo a woton no nwom. Wonim se ene wiase aye ketewa bi ewo yensem ente se nkane ni bio. De senti de wi na nka brebi atwam ye nwom edigu cassette so anasa pawa so eton no ente se bio. Enne akwakoye streaming platforms any YouTube. De senti ono no hu se ne nwom a waye ebrebi atwam no wo ma ne nka dem ense Nintino, war far when assassin de go pen drive so. Now with me at ton, at the matimum for. Said the Bema Nino Trono, a con can bring ya bring na. Said the honor son and sa, a bit me a conan. Video be better bontin and say me who say Edward Akwasi Boateng, and stations are hodwa air ton the CDs. Na no video better social media no so do na air casse Edward Akwasi Boateng, didra. Said you be who say, Yemi anum be a stations are hodwa didra. And one same be bebre. Say video no say when you more so yen kun yen say video no. Ni hear the wi some necessity. Say sequoia video no ana unhuye. Na video we beto internet no so no. Oh, any obi afa no akan de, obi afa no akan de, obi afa no akan de. Na no ye na ye nua be ma ya wo ye adwuma wo. Akoma FM. Kofi Asante enim.
ebo mode to ne nsa e de frɛ Edward Akwasi Boateng so wo ho video bi e wo internet no so na de wi enkrofo ese kasa e de fa ho no na ne nje na womra na omontena se eni nkomo na asɛm no yempe nipo mesibre ampa Edward Akwasi Boateng ekopie mu e wa Akoma FM studio ɔne ye nua bɛma Kofi Asante enim edi nkomo Minua Edward Akwasi Boateng wo studio kwesi na ade na me boy nyum wa start ya wusu Kafra. Oh my God. I've not started the discussion, but Minua Akwasi Boateng. Until control no, just crying like a baby. But more fun chamiativo. Kwesi Kafra. Kwesi Kafra. Okay, me that's. Kafra wate. Me that's it. Net to say. Erade kusu shirabi. I don't know. Everything ra. And I dreaming to be night. And then because of Zambia man home amamate situation to the be at midday. Yeah. Na Bible so what training ya man ye doso. Na so rade gini free ni na emu. Tuesday no na. Your pen drive or this week Tuesday, yeah. But wow. Na me hona me mano se se nya me man nete. Enti amienu ba me say almost school fees no almost say next you know man fan ba ye be pam wo O my say my fault I say enti me share na na say me ho kwan yeah me fa so etua kola no enti me yese ne me fa me pen drive no na makoton okay. Enti if you want to say video be trending on social media. Okay. Enti nra nsema nkrofo busa me no na che say I decided the main amount to my brabo ye enti na ma sa no ma na ide atome enti na ma bi su no abrabo no nye de wo pe na eto bibi etimi sesa na esesa so a enye se bia wo bo Kofi bra no so now we turn pen drive ankasa me am a pen drive me am nyum ebo enrechi Tuesday yeah but I agoja mama me video no e wo hefa VIP asafo he ya but comment e ba ne se wa mo abrabo yi bi mo che se ase de obi a ma to nyuma ache ma to cars by 17 na fedia bia na me ton me pen drive no but kwasi wosen kwala no ba fie be school fees almost school fees no and metua mienu dia na aka baako I see na baako no na omo ko school omo disi baako ewo tech na mama na flow connection okay na baako so no ba be wie SS okay JHS ako SS okay na baako so afi no so be ko SS1 nti omo fees na omo ba beje mpacha ene be say unse baako ne de metimetua be 9,000 no metua metua baako no de 9,000 no okay ena de na de aka so say we no so de no akabe 1,002 wow 2002 no na ye nya je say ye ba ye koto because me hu baby a me busa ena me wa no so no mobile money na me ye no ye busa na me de yo nti me bobesia na bosome ne so na me de adwuma na na ba se tua wow anti you say adwuma we ye mobile money one we na obi na ye ma me am start ya no pana okay na mama obi abeye beto aso because enye sana obi ba obaka se ase me ni briska dodo me akroya na me yewe anase obi frame me program ase kra na me ntumi enko. How do you feel so to one out say Edward Akwasi Boateng me
Say me nam Ghana airport. We are seeing na hwe me na bia me te ho. Na me reduce to zero na me ma 1,200 school fees kra bia me ntimi ntua. How do you feel? Etoro bia na ejaware ho. Na the woman say Bible says so from frasi nim to konkro no a ebetimi amba wo hu nyansa fa Kristo Yesu mu gidie so akonkwaje. Nti duru ba bi na bo say aka won kwa na wo fie. Enye Yesu a bo say o ade nti ese o de bi mu hyem ware fofre. Menya de obeboa mi o. Ema no yese o mu abu but say 4 years to 5 years I mean yes me pe oba no me hu say ema no omo ti awade ase na ye boafo no mo ho na sa omo o pese ye be hwe omo ne de omo abu so oba mo wo hwe no akomo abofo no de omo abu ba de oba na wo ane wa bobo bra no omo ho na nti wunyanya oba papa bi enti na wonya nware minya de obeboa me eso ope ne so no odo de omo ba ne nyina ya ope o de Edward Akwasi Boateng to have a top pressure ma pressure do so no boarding. Wow. So to you marriage has not been the best for you. Aware ambo. Aware enyum bibiro wono a oba na me ware ne na o ma me nya adwom na me de boy. Oh, okay. There me yes me ware no wono no ne manager bi o. Okay. E na onye mbe share me. Hey. Iti me ware de we ja me sese no 3 years na me nya aba. E na me de eto ade a me pe nyina na eto 555,000 copies no. Oh. Inti ye to me nwom no mo se me de aduro na eto nwo na me bo entie atisem hu no o ma bia me free mu de obeyi bia ebenya ho asem aka. Okay. Okay. So okay. Enti me wo ye na me bo abemo awie no aware no ma me nwom bebre so John be you nwom ma me ade a me pe nyina ade a enwom ne bebre de eto ye senya wade na normal na ekoso ofie ho no ebi ho no so ana me de aye dwom na mato. Okay. Iti no aware de me ka se amoame ana me in that sense the eboa oba se oba no eboa wo in your adwuma mu ne niema ma niema agina no de ankoso asase ne de na ekoso ba edu ba bia normal no quiet say ase wono no ebe mu no na wo kire me say enye no nti na oba who need YouTube account me will be all skanya mem na sika bem ono so no un say the whole world o mo hwe me nwum pa ana mo temi nwum pa ye Ghana. Oh sir, but Ghana so no o mo mpa advert ne hwe. Okay. Into so script advert na unyeska na me YouTube two account no me bie ya che enti na say unya $250 a month when nya na o mo mfa sika ne ma o. So what you say? Enti no esese utimi nya be 300 and 250 and $400 and say na the usika na ma. Ba obehwe mu no na the whole Ghana for no mo hwe menwum no month no mama obi a sika mo de amount in $50 kra. Okay. Because ono buy enwum no advert do na no script. Obi also ko download no or share. Obi otimi frɛ o obetimi de onwum no a WhatsApp me de WhatsApp a me best school fees yanka say me de WhatsApp enti kasese ni ka social media na kasika bem so because we call a music na Apple Music nyina menwum no go. Okay. Enti se wo kotia na obi so akotie nanka eboa me but ha no de ono no akọ download no o share ma obi. Was it your and up can come in artists be bra or many scapa or the nyoma ye? Oh, na hu ni sa o. Oh, we are sure. Obi o na anajo oda anya won ne da o. Sa. Tajon to foye na ye hu o mu nyina no. Ekwan bi o ha etene won ni pe ni so. Na nso na wie o wo akwa. Enyom mia na me twro Awurade adom. Mia na me produce. Ma twro nyom mako be 40. Okay. I me wi asida. Oh, sir. Anyuma egu ho.
Debi just enuma media Nyankopon fa me so dia be wiase ba ko 40 a embe wiase da Nyankopon fa me so dia ba wan kasa na na Nyankopon fa me so de ba e Orafo ewon komoyimu a ana yehu se yinua bema yam papa ye wo fa ya de nyina yehu so no so yensem tredwuma yi ache odifo kopna sare Otwinoko ebo rankomoyimu ewo studio ehu se nyame no nokre nie wo hu video no ewo internet no so no de wi ankrofo esefa kasa edifa video hu no wo hanhwe a na ye papa yi edi arewo akoka na no aduro ni senti wono so ye bibia eji wo bia nsem ewo studio wo yi check control hwe emfangu so ede hye yinua bema Edward Akwasi Boateng ensem kyerese wonyi sa check na wonfa nko cow bank na okuhu obi a ombefre no sika bia ono apɛ bia no wonkyerɔ mfangu so no nkoyi no mfanto na brabo akwantu so gyenhwe de bia san komo no so esekoe brother panimu ti sei die nyame nam no so asakra nkrofo ne nyum tuo ne nyum gusu ye eye adwuma hwa amane a wakomu me enye bibia wo amane a wakomu no enye bibia na se ne ba edeka ne yesi Edward nko wi ade onu akasa de a waye okwa akoto a mo twa ne video de abeto abonten se wa amone bra yie na onim de abeto wo sa YouTube na de koto be maka ne sempo no wo feel say ya adwuma excuse me ade a wo ye no mu push ni say onko no maduro wu ana onye den Kofi die na yagi ni wiase dia de ene yagi ni wiase Kofi me ru akopa ntine me ba ya me hade pokura me pese me kasa bebre because offer adwene me hade me few minutes where then over check check see am sure so a blank check bibia ni so former Edward onko car bank eyi ho me so car bank inshia so kravi ho yes ura bank wa so hwe Sandra for check ni man on be frɛ me memo yiska me sure na bibia wo so ye free ha na akɔ untimi nkoso na so sakrofo be chia akwanso jiska na ma me ntwe na me fa nko ni enyingu bank ka mu na fa kofie musora musimu ya Christopher fa no Christopher onko asore pen onsum ye wugidi se ne wonam nyinaa ebre bi bedu emo sign akọ back to baby a na wo in terms of scar din ne bibia bi ma me because de me hu no kire se menye sua hunu bebre wo na sua hunu no okay ebe boa me na me se Nyankopon pe ma empo de na me first no be ma bro de na first me wo kra na mo so ama metimi de aboa foforo so Bible sa chede pane a chede ye pe nyina efre Awurade nchen no no na de ma ya na manfo gidi se Kristofo ehia yen ebia wo na wo ni sa no sa na manfo gidi Bible say otene ni obemme ekombrem okay osan se e ma bon ha wo de na kwansi ni ye na eri ndi debi na obekusa se owura amom no ebia situation amenem no obi na mu sa yeah but ono no de no onya akwanya mba radio iso onya akwanya krama obi interview no yeah so what you say enti no said ye wo hu no efa no obi o na wo hu na bonten say o enjoy but okokoko amu a eni je ni obrepa there's a man for pretend one minimum obi a ne cars bro 10 but ontimi ndidi unu anu adwuma mudi no me make sim program da oh I see the bia of amedase obade enhira mo medase isa afi wa adwuma ntem me so tu kwan of nokre of nokre wankra yesu ni edi kan wo ho yakasi bekum a yebekum ni nyina ye nti obrada na udi akire ma no obi ye ni nyina to ncha me ru ahwa no pai I see say Edward wa ha what minim emprempre dia wa ye hwemiti hwemiti papa si nyina free maame anasepa ba ko what's the out there bizanzo wa ye kese ni bia ka ho ana yes minim Edward wo first lie okay and sana nyame ebe peja no eduru ba bia wa den waduri mitika mu amekwa adwumu oh okay am catch them and say no fa memra ha
ensem a ɔka no Kofi metika nim na masi mitrase ise me kasa nyina mani aydan atete kafra of our so amanisu obi nim de besi kina je se me no otu abekasa Kofi mi hu o Edward se mi hu yeah but senya bro kina be kotran ya Kofi nka kumasi fo kumi yeah omo anu asem won beka wakwa ise obi ato na duro na nsa wuti a mate ni bi se makofo obi yire metie very good of am metie o da bia o but our patch wa wo ka che ne se ka won fa nche no metie o na me pese nipa nyina hu di yakopon timi yeden eye ye yakopon onye bibia bi mu biase o Kofi wa ye bibia wie yen ya ma wiase se be so nyame enye no kure ye base e be dodo ye ho ne agigi ye ho ani na de ohia moa no wo bi otima yeden aboa e de aboa no Kofi betima catch us say face me started radio COVID me best ever I see me breakthrough no I see what you see de obi si enye no eden eyema obi brother panimu ti say de nyame nam no so asakra nkrofo ne nyum tuo ne nyum gusu eden eye adwuma hwa amane a wakomu me enye bibia wo amane a wakomu no enye bibia na se ne ba edeka ne yesi Edward nkowi ade onu akasa de awaye okwa akoto a mo twa ne video de abeto abonten se wa money bra yie na unim de abeto wo sa YouTube now de koto be maka pene sempo ano o feel say ya adwuma excuse me ade a wo ye no mu push ni se onko no maduro wu ana onye den Kofi die na agi ni wiase dia de na agi ni wiase Kofi me ru ahopa ntini me ba ya me had the program me pese me kasa bebre because offer adwene me had the few minutes where then over check check see and trust a blank check aye bibia ni so aye former Edward onko car bank yi ho me so car bank inshia so kravi ho yes ura bank wa so we Sandra for check ni man on be frame me mo yi ska me tro na bibia wo so ye free ha na akọ untimi nkoso na so sa kronfo be chia kwaso jiska na ma me ntwe na me fa nko ni enyingu bank ka mu na fa kofie musora musimu ya Christopher ehin fa na Christopher onko asore pen onsum ye si e free onko Grace Baptist for 55 years what you say asore 45 years ye tie no nyum ntino bibi mai asebo mani pa ye mobo se omobra Ghana ahwa na ebobra e nyame adom ene ye nyina bi atoe so tibi nua ka fra me share me ho so me try nipa no asem Kofi asem to me try suicide I come for 9 times first one come for nochi Jesus second one Malaysia third one Nigeria America me try almost 5 times na me tie kire ya aswa e say papa bi e friend eja adade entem Pentecost elder company and then I make a video so me try come for madam for no because the nkrofo ka fa me ho no me kwa brochi so for be friend say Dr. James Chodash what the metrance no true me for no see do you want to go back to your business I'm say yes of course you know what you will go be with yourself strengthen your soul and no axe is sharper I said there no trouble is sharper than the axe to cut your soul which I say you go back to the studio and no yeah man me call Harvard na me ko suesu yakwa fa so Yusuf for this animal na me started Radio America for almost 1 year na me dey back Ghana ne me dey abetre mu no Kofi na woni say me sit here me ni adamfo for no credit won na me tuo mo ma school fees ni mo nyina no e no mo nyina gina baabi no mo kasa obi ba me dem a no wawi am niema adonte no te square ya me glasses mobile phones jeans ahodo nyina owi ene nyina e no waka dem omo awu nti mu a mo sire me nua pani no ana me nua ketwa no mo hwe yie no obi nim de abeto obi me de me kasa ne kwawie no offer Kofi so ni mo kokko offer me pa very good nkokko omo ye 5 omo 2 kwan baabi omo te no fox echichi omo wi nti omo kọ baabi a omo benya asomwi omo kọ no omo kọ duru baabi na nsu ho we duru wahuri no wahuri we duru no wahuri ba ko na hu ewo no mu nti ogina wo se dabi osuro e wo se nka omo twen no Kofi nkokko no ina akoja ba ko no ogina safe ne ade esa ehu so abo no ti do ya ne se owu nkwankwa onya kokoduro omo an ho so si nsu na ja to hwe emo na ekwa ne footprint na o chesi wo mo okoya wan koto wo mo oduru ba bi na dua si wade asa no se ne ma me na dua no so na me si fom a ahwe na bo bi ache na den awe ade chia no pa o si se okọ no
na wɔn na wɔso adi nkan kokɔ nan no wɔn ehu nyansa afuru dua wɔn da fam nti ampa na kɔkɔbɔ na kyɛ wɔn akum wɔn gu hɔ oduru wɔn osan wɔn kɔɛ okɔduru kuro da na asomdwie ɛwɔ hɔ no mu ne ebusa nso ofin na ɔbɔ na mane ɔso ne nua mu num na ɛba na wɔn di kan gyaa no na nso oduru baabi na wɔn nyinaa ewu wɔn na bɛpiem ha oduru hɔ na ɛsi ne hene oduru hɔ na ɛsi ne hene ekura wɔn nim hɔ ɔni bibi awo na ɛyɛ mo sɛ mo adi kan nti mo sere de odi kan waka kyerɛ me boa ɛdam ani mo twɛn mo Edward ma dem refa dua ma me nue ye mu bi ɛwɔ hɔ kakra bi ɛwɔ bia no ye no bɛkyɛ kakra metinya ka no sɛ mɛkɔ anaasɛ wabɛkɔ bank so hwɛ Sandra uduru hɔ a ɔmo frɛ me a deɛ wɔ hɔ no na ɔmo nyi mfa ma wo me pɛ sɛ mɛgye slow sɛ medase ɔfanya me nhyira ho sei ɛna se kɔɔyɛ odifoɔ Kwabena Sare Otwinoko ɔno so afɛfɛ deɛ ɔyɛyɛ na sɛdeɛ esi nim sɛ ɛnɛmmerɛ social media ɛyɛ very powerful ɛne digital and print media ɛyɛ very powerful nti no nkɔmmɔ yi nyinaa kɔɔ so wieɛ no ɔsɔfopanin a yɛfrɛ no Prophet Bernard E.L. Bernard yɛ a wɔno no da asafo a yɛto ne din sɛ Spirit Life Revival Ministry ɛwɔ Nkran sɛ wɔhuu video yi wɔtena ne to so a ɛnyɛ na comment bi a obi maayɛ ɛwɔ video n'ase no ɛhyɛ n'abufuo ɔsɔfopanin ɛto ne nsa ɛde frɛ onwomtoni legend Edward Akwasi Boateng ɛma ne ba Nkran n'asafo yi mu ɛma ɔyɛ afɛfɛdeɛ bi ɛde maa no mpanin sɛ kasa dodoɔ hɔ adi anofo bebree ɛna ɛba asopa so nkyɛ asɛm tie tempa so yɛnkɔhwɛ afɛfɛdeɛ a Prophet Bernard E.L. Bernard ɛyɛyɛ ɛde maa gospel legend Edward Akwasi Boateng ɛwɔ n'asafo mu. I saw a video. Then I saw someone insulting God. And I got angry. That why would a person insult God because of this? They don't know that life storms can come. And I've been through a lot of storms. I'm even still in the storm. I'm not out. Yes, Papa. So that day I got very angry and I moved. The next day when I was coming to church, the thing was still in my mind. So I said, what can I do? And when something comes to my mind, I don't want to discuss it. Because people can discourage me. So me, I don't discuss things, I do things before I. And I felt that number one, I have 2 scholarship schemes. One is Bernard L. Bernard Scholarship Foundation. This man is the director. You're the director, you're a student, I see we are joking here. That's for university student. And we have the Oracles Foundation, she's the director. So I said, what you did touched my heart. That you decided to work, sell your own pen drive. It touched me. So I said, number one, I want to give your children scholarship till they are done with university, and it start today. It start today. Number two, I decided to get you a new car, and this is the document. And this is the key. Open that door for me. Let me take you. There is no, I'm not going out. So this car is for you. And tomorrow, I will make sure it is registered in your name before you go back to Kumasi. The last one is that from now, there is an amount of money, I don't want to mention it, that every month I've been given to you. Sir, why? You have touched the body of Christ.
You have fought for the kingdom. And even though I don't have it, I know because of you, many have come to know the Lord. The little we can do, we will do it for the sake of Christ. The Lord bless you. The bedding come on after close. Orofo we anya ofe afefedie we na opie ni nna wono ankasa mpo na nani nna osofo panini na safu nyina ka bomu e ma sa afefedie we wo mo yeye e de ma Edward Akwasi Boateng e de car ya na afri ni nsa na wonni bi okoba bi a na onam fompo no wamma ne car foforo fe owie ye no e de ne ma scholarship e de piso e de ama no asa kire mu mpo se bosomi bia o sika sronko bia wode bema Edward Akwasi Boateng amane dane niema ensem ni nyina na yabɔ ne tofa wa ha yede ama o e wone na bema TV so na se me kode a me nko ne trasa kwa on the hwa sa wo ye bema na sa wo ko gina mema nyina na mu na wantimi ammo ho mɔden a ebe ha adwen isenti ana mekamfo on the ediama seje ne bubobi me nkɔ ne nkɔfa nkrofo idie bi nkɔnkɔno na akwa kɔfa nsunsuanso bɔne edi abro bomone na sa aduro we wonoma eya bibiduro ebe ye onhu adwuma na wotwe bosome afenu no nyina ebetimi aye adwuma na niam nyina atimi akoyie ede ama aduro ni dindi on the Nana Bema Spiritual and Herbal Center and a dream free a year camfo ediama. Number na who said the screen asenum. Fan a friend na won sabit miaka said drew we be. And watching soon from funny hunam fem. Yarabia title biano. What the Nana Bema and Spiritual Center won sabeka we your bawuni atenka koko na didu muache and nasen can bonny be ne pupui ewa wasen. Yarabia title biano. Soon funny hunam fem dear. Fa number no na frɛ sɛ wontimi mma so a yɛbɛsane nnuro no ade ama meni de ɔhene mede wo si na mabɔ mmɔde aka kyerɛ sɛ subscribe na share na video we nkɔ animu yɛde video foforɔ ɛbɛsa bɛto ha ade ama